Paul Apap Bologna, direttur tal-kumpanija Electrogas, ma weġibx mistoqsijiet diretti tad-deputat Nazzjonalista Karol Aquiulina dwar rabtiet ta' korruzzjoni u flus li ġew mill-korruzzjoni u li għaddew bil-kumpanija ta' Apap Bologna fl-Emerati Għarab Magħquda u l-kumpanija ta' Yorgen Fenech 17 Black. Paul Apap Bologna kompla jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li kien investiga l-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas. Il-papa kellu xi dajsa jisimha Kitty. I exert my right to silence. U inti, x'kellek jisimha Kitty? I exert my right to silence. Ara ngħid sew li inti kellek kumpanija jisimha Kitty Limited li qiegħda fl-Emirati Għarab Magħquda. I exercise my right to silence. U li dil-kumpanija inti waqqafta ftit wara li twaqfet 17 Black, il-kumpanija ta' tsieħbek Yorgen Fenech. I exercise my right to U wara ngħid sew li f'dil-kumpanija Kitty għaddew flus li kienu ġejjin minn korruzzjoni tal-Electrogas. I exercise my U li right to għaddejt silence. flus u bat il-ħaddieħor minna di. I exercise my right to silence. X'għandek xi tajt dwar il-kumpanija Kitty? I exercise my right to silence. Xi ftehim kellek ma' Yorgen Fenech dwar il-kumpaniji 17 Black u Kitty? I exercise my right to silence. Lil min ħallast bil-kumpanija Kitty? I exercise my right to silence. Li ma' kumpaniji oħra kellhom x'jaqsmu ma' Kitty? I exercise my right to silence. Għal-aktar mistoqsijiet tad-deputat Nazzjonalista Karol Aquiulina, Apap Bologna ma weġibx. Bl-Avukat Ġenerali De Marco tajt li r-ruling tal-Speaker qed ikun sfidat fil-Qorti Kostituzzjonali għax imur kontra id-drittijiet tal-bniedem. Jirriżulta li x-xhud Apap Bologna baqa' ma preżentax id-dokumenti mitluba lilu bi chairperson tal-Kumitat Beppe Fenekadami jirreferi għar-regoli tal-Kumitati tal-Parlament inkluż tal-PAC li jispeċifikaw li x-xhieda wkoll huma obbligati li jippreżentaw id-dokumenti mitluba. Dwar dan ix-xhud wieġeb li kien ġab dan id-dokumenti mitluba miegħu iżda kellu jispjega xi affarijiet dwarhom. Wara seduta karatterizzata minn diversi interruzzjonijiet, il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li fih ipparteċipa wkoll id-deputat Ryan Kallus aġġorna għal laqgħa oħra fejn Paul Apap Bologna se jkompli jixed u kien mitlub ukoll iġib miegħu il-minuti tal-laqgħat tal-Bord tal-Konsorzju Ġem u tal-Konsorzju Electrogas.